Okay, so nang kusabon, kumadati din sanan, kanaw misisa at kapag isang sambayan. Kinarahingan isang kanyang sorga, kung sikaw daw kusabon na no? Kano kagwihad kapag yampay, maya na kang sisaniti. Ikalansanan dat katilambus, alugis piramutan dahay, gisambot kaimpunam pakan dahay, sambayangan na kusabon na no? Tinasambayang dahay, isang nga Tuhan Yesus. Amen. Yung maborso ko sa nang kaswabon, kumatid ang sanan, kung sikaw mantad dat panghakan dat kinarahingan kumadati, kisambot kaswabon na ba nga insan pod kano takod kapag yampay maya do kay si sanity. Kung sikaw nagi mantad dat napagyampayan datid iswanggot maraton bacaan pamuridan di teno. Ilo na ngailat kapag yaputan dat ay barakat boros-boros sa kinarahingan iswanggot kapasiyan dati manikid suab, manikid tadaw. Kay bayno na pohom isuot tulog panambarasan di talumis karaitot lisi songulo na tina. Ino pa'y wawago nga ay salamat hari Bapa bagyar dadi di salamat hari Bapa nga tumandod na pa din lat ay kaindalanon dat pelajaran dati bay na 22 hari bulan 6 nga sangulo na tina. Atumbayaan ako insanan to kano poti nga ay nasusumantad sangulo na tina. Haro kat nasusumantad tapa. Puji Tuhan tu mantad tina. Dahil kahara kat bay tabong uji dat iti makikinangod kasalimbahan boras dusun. Tumbayaan ako dat inapohit kinahinaan, keberadaan, kinarikatan datid hitid pamagunan nga nasusuto kod mantada sangulo na tina. Yaho sebagai sangulo na kusay, puji Tuhan. Puji Tuhan tu aku maganak kot miagali sangulo na tina. Oy gorit, muti maganak ko kito to ko nagi nga ako nakasapot iho oy. Isay ko kasapoy kakusayan dat maganak. Tumbaan ako so nakasapto ko ti maganak Monong pipi no pod puji puji Tuhan tu ya okon ko ti maganak. Nga ilo nagya katatapan da kinarahingan ni iti no pasangulo net ay tandu nga iolo no pawayaan dat ay kasusuan da sangulo na tanak. Sanong no bod ay tangon do maganak mo Nam aduyadit sa kiro na pod kaduhong kad kusay da kapi maganak namila Korean. Ay iri na bok katentuan di ba? Nga ay gari tumatid kita kuhay. Sarahan nandad ay mantad podit manuharing naging anggarit no. Damo nantiani kusay nga ama asusususo. Isay dako kay Lord papatumpali manuharing. Okon kay tando manuharing nga ikusay. Haro-horalan kabo nga iho nga ako'y kay lumpaing kuro. Nga sakir na padharohom ay konto kibod manda ko patumpalihayd ino pa'y manuharing nga kusay. Pagiduduo padanda kay garitan
ilo manuhari nga ay agumuna hot haharana hit karaitet manuhari nga tay manuk, itanggilangot, magisusuway po hi panuharingan mo, suway na girid ay sakira na pod agumo na hot bansa daakan 'no, nga haro kanta kandot santab na pod inombalan no mga kan nga siyakan kon da kago, antakan ni manuharing, kay borosan kod iya na pati nga sangulo na ay pagan, borosan da pagan lah, kabaptis ko na di, antakan na podi paganom ay iso na hot ano man sapuo mga kan, sapu habis kabaptis ka di kaila ka di ay panudukan da kitab hingga akan hingga amo. Kori ka ti manuharing siyakan. Wah paling kukurodir jadi. Kori ka ti manuharing nga siyakan ka didit gair. Wah, di ko siyakan did bosaw dot bakas. Paling kuro mangkan kamo. Ano pa di mga kan nga no kadi mololahing. Harana pa'y tanganakot bihison dot i asusu. Hari tiget monoironay po bihisitan mo gi. No kanda dati, no kanda di molahing. Oh, haro ano na kandit antakan no manuharing ko kasyo. Paling kukuran dahat rala no maningkod. Moy nanda pagano dit ososarod anakan ngon nanda gigilay tanak. Atingkod nanda hit bihison ka. Nga paling kuro magya kapire atapat tu kapire ko. Paling kuro kinantatakay ko. Nga iya di naman ti katumbayaan itit tulun na gulo-gulo Oh harano nakan ka. Montok da kayo'y minumbal kapiyo laeng nakumbal hari kapiyo hot minumbal da kayo dat ino pa'y manuharing ko nga numan da kayo tahano, haro ka? Siyakan kana dadid manuk. Nga ino pa'y kayo nanum ay sa manuk. Numano di tahano it kasiyakanan, komo da tulun dat bisa ni akanon iti manuharing miagali akanon da kambing. Ino po hi kambing ngon no po koto po o tanom nga alaid ti ko anom milad tumonduli it pansusunod di tanom. Haro na gid tarongokod pag ginadaan da tulon no manahak iti manuharing miagal ko siyakan ko mangga ka Koritay mangga nga idi di manuharing ko siyakan ko mangga o ngeni karuhang no pakiano di hirid sampaping walay ay haro pa dadi tuad di mangga no di ka. Ay haroy mo tiri tok manuharing nga tongondo kadeng ngo na di paganuay nga mingkarakata di mangga pangungua osonong kano pa kayri nga giwkon no kanto mingkarakata iyo di kabot tangolun nga isa di na kaylo may dagyan ako ujyo kapi mano poto yan miagalo di tuad-tuad miagalo ang lansat gumo no pagyati dati tid it di oray tandit tulon-tulon na kapagulo bo miagalo ang lansat kada tongondo mo'y panalakaid kada ngo salo kayo tongondo mo'y pagano tuad sa labang-labang din
Salabang-labang mo tinda lalansat ka, ulam mo napot kapiyari kapain ko ragi. Kita ko apit tangandungan sa lakay lansat nga lumabang ibo, saro huboyoon ka kagya kabo. Oke, jadi kita nandatid ilo no git manuhari ngai kakusayan nga tokay painggarit na boh. Kada borosod iyati manuharing, iyati amoy pagihumbit panuharingan diolo nga painggarit ako no. Ay siakan ako KFC kadi karuhang no nga napamaliay. Gatanggol mo na ringgit. Pakanay on the studied ay on. Nakombal na humada isay di minagay iya. Painggarit ka pa may pagano. Painggarit ka pa magay. Patamon nga arubat. Ay, jadi ringkurma diri mo puji Tuhan to kay di kakusayan det sakurang-kurang kombal pun no manuharing lah munantian sambulan kali naid tokay sia motulan kagayo-gayo dohot tian tok monon sutakin pa nga susa. Saira no pa monon sutakin nga susa kano pa monon sutakin gumanang no mo titianid di iya diri kakusayan tok ay susa na agayo tian kano. Sakirad harot wonsay-wonsay ano itumuko dulot tian. Haram ako di magangat to gumambar nga atingayaman nga ako ay gambar na hilalining kong digulo ay kada-kada po pakarayan patian buatahan na pas kadito kang gambar. Atumbayan ako ilat kongonduan ilat tina lebih pedit ibu muda nga harohiit agayo ni tian nga kakitanan po nga pamagaku naman ng tian nakuro di panampakay nga kakal pod okon ko don monontian da panampakay miagal dadi mada dadi panantianon. Yu nga atumbayaan ako ay atilambusan na bodit bujang padari bo. Haro nagi atingayaman net agayot tian momonentian. Mirikaw simbayan mamanaw simbayan modop baing kukuro. Oy, ano ay lalanam pa yung kuro paggogodop nga sayra dot ay iponantianon o kita datid lisi sa ulo na tina kintalang no diri. Pipuay-puay tiyan barasan ngay mangkoy tiyan. O di goyo mansu tono di kano ngay mo boros si tiyan irinat o kita tokod lisi sa ulo na tina mantad bad iponantianon nga purimanan o kita na dati o lisi diolo. Amin. Nadailan pa yung kukurapad iti kusay la dailan pa yung kaboboyhon to kayati tin sakir iyati na dahit ay kawaya iti kamono-monantian. Nga hali piyad miagalidi konsikaw kuman kinorohingan tu manahak ko tugas kumatik kakusayan iti tapa-tapa ngay tu napohin na ti tapa nga ay so iti monantian bo. Iyo di ne nakatatap minamangon. Kumati tapa-tapa ngay. Aysa na puwet piakunandat marila kita ay atumboy iti ay monontian. Mantadid piyo pakatan iti mikaruhang
Oke. Intangan po dati iti issuangget 1 Tesalonika 2 ayat ke-8 hinggo hidet, boros di Rasul Paulus sahiti, yahay na po nga olisih tomod dia gisambut okon no kapuri manihad otood da sayrad popolambus sa boros sa kinarahingan kumadia nga kasap nagyahe papatahak kokoposyon ng pinuhobo dahay montok dia nakuro tu iya na po nga kalisihan tomod dahay. Okay. Sayra no pod kari ti Rasul Paulus at idi isa kinenon hirinon dad ay popolambus da boros sa kinarahingan. Mantadet kapisi saan iswanggot ay ngaran da kinarahingan hirinod oray tan disiyodet lisih kuno po montok da kayo nga miagal na dit ay lisih kuno po kumada ko nga kasapa ko papatahak ko kaposyon ng pinuhobo ko do irine ko sondoton da lisih disiyo kumadit tangulun ngay. Tok sakirad iyoho na pohot Rasul Paulus ako'y kasapot ya dihoy. Kasap to kanagindad papatahak ko kaposyon kumatulon da suway isay na koy lo kumakaruhang kumatangan kailanam kasap to ko nga no kasyo gisambak kasap ako papatahak ko kaposyon ng pinuhobo ko piya montok do kayo tu iyo kayo ni kalisihan ko. Osamokit kayong kokoton osamakit perhubungan Rasul Paulus nagiit anggota jemaat. Itong mositar dati pengkuro kasapi ng kuilo mo borosot ay olisi ako kumad jemaat ko papatahak piya kaposyon papatahak piya pinuhobo nga kasapa ko ito olisi ako da kayo ka. Iyad di mangkuri. Puji Tuhan tu iyad di. Tok kom irinundad itong mositar dati nga asaru ikaw kaumpuya dati koriko ti may pangumpuya dati may lawat dati tu lisih diolod iswangget rohani kumatit jemaat ngay. Iyad di nadalisid iyad di nagiilisih sangulo na tina ka naipagalo dahilo. Jadi intangan na pula ayat iswang 1 Tesalonika 2 ayat 8 iti panambarasan dati kasuaban da bayno nga ay say mo tinaritan nila hodid ayatet seorang ibu ka. Nga ino pohit ay kinainsamakan nila ayat iti panambarasan dati nga miagal di Rasul Paulus sa olisih kumadit jemaat daw paingkanag iti sangulo na tina olisih kuma sangulo na tanak. Jadi iloot kaitan nila ayat kadaan da dahara ipagilitan ako tiada kaitan ayat ka iloo kaitan nila ayat ke. Okay. Jadi miagal na lisih sangulo na tina naipagalay hinggad iti no po sangulo na tina nga olisih kumadit tanak-tanak daw. Okay. Nga ino po'y oray tanda itim itanak po iragang nogi okon ko'y nung kolotaw miagal dati. Iragang po seorang bayi. Harot ay tinimungan dat ahli scientist pinapaharoh dot iso ujian kumatit kara monyet
monyet kanu po nga ino pa'y tanganaru tikih nga kara boge, itongon ni ba gobuk. Kara, monyet na po dit ti nga hingga diti so i kara kagobuk. Manto ka kara tu iye dit ososonong po kakitanan nga, "Oy yahi mah mamiraga tanem," ge. "Oy hita da ginawa kud kaindaho ako na kanihab, pisaraw-saraw ko pa dahi nanasot tok, ongay radon dot tulo hiri, duo na di minggod anam puya, ongay radon dot tulo hiri, ongo silaw pon dari nonsok kang kuda, kori kat tahiri nga ipabagay rumaga ngogi nga nangopo. Oy hita da ginawa kakito nga, oy ano pod maghihom bakakanakanon ge." Iri no matudilo di pangakan-ngakan. O saraw na dadi manit dan tulon na pamurang-adan, ngo na pamatudadi sangina nam pagiduduo ka akan ni ka iya didilo ta saraw bo, suway na dati ta saraw, suway dang karad a saraw. Ngon na pa timpunay ngon tingabo, i mata po ngon tingabo, hari ngon upo, ay maoy-on, mamirubat to da nga man napakatud-o, iho na nautusan pawayaan dat panumadil a kara kat panginsan nga ginawa. Motaw ginawad, oy hitan na rasunon no dangay ta saraw ge. Jadi iti na padit pinangilaan dilo ti nga miampay tamodon da mangiloh dat nunuh nangko ot ay kaisisaan iti sangulo na tina nagi sangulo na tanak. Inapadi hinakito diolo nga inapahit ay ujian, testing diolo di kumadit ay kara, itanak, ibayi da kara. I kara nga o kito dat itinepot pinsamakan da sangulo na tina sangulo na tanak nga agayo tamodot ay kosanongon isuangget minggayo yolo. Hinggad ino pa'y tinamod dilo di nga sayran nasusuhi kara, ngayo na di dilo anuay patung ga kara, patung got molahing ga kara, imilo papasusuhi di tanak. Tokom o pudan na di mo si patung ga kara ge. Ino pahit patung-patung idi nga ielo nan dahit manahak idit susutin, susu formula kumadit tanganak ka kara. Ay sayra no padid mantad ka iri no pa nga patung, hinggo jadi kailad monong ki boros iti patung ge, haronon dewan sayan natulon na patung gat idan tingaw ikailan manginsugot nga ay makailad misimbar-simbar. Suway kayri, haran nagi kadawhit ipinasimoyo diolo dat inapahit molahing idi kara nga anay pitong kiado di tanak. May nadidilo intangay nga inapahit tanganak kakarad ay noy alanay molahing got patung kakitanan na padilo nga harohot kapurimanan di tanak kot putus asa. No jadi ti putus asa dusun ay putus asa, eh, nakuro tu putus asa. Tumong karingaw dagiti saraw nga, ay sedi bangot ti patung, kailad sumimbar nunoy kamoyon. Sayra no po o kita dialad miagalidi nga minagano hialad pamusarahan
ahli sains ngai, dot paingkan lagi ka Daud isuangget kaisisan iti tulun, iti tanganak. Da sayran no pod inapahit ay pinsamakan iti sangulo na tina, sangulo na tanak, sangulo na tambuagang, sakirad ayso it piramutan da hiri, nga milad momonsayad inapay tanganak-tanganak idi, nga kapuri man ni ka Daud putus asa, kumaus, kecewa, apasan, ilo ngai na matusi suangilot putus asa ilo gi. Kaman na po nga papakitad iti dai na po hit kaisisan ni tina it ragang idi nga patut da haro, musti da haro. Sayra na pod a susuh, ina po hit pamagompi sangulo na tina kumadi tanak nga patut da haro. Sedangkan dat ilo piakara nga kapuri manid ay salisi, sayra dat ina po hit tina daw nga patung. Iri na di kasimpulan na po didit ahli sains nga iti tulon ka daw nga iya di nagi ka. Sayra na pod ay soot ay kaisisan ni di tanak itina nga ina po hit tanakom hali piad okoro po nga harahit harandahit kaputus asaan da hiri. Iri nakakuaan dat nakura tu ina po hit pawayaan iti sangulo na tanak nga tina, tu piagalan na po ti kusayom iti na po tina nga abinsimbongol di tanak. Pingkura ti kakusayan manimbongol a tanak ko itina a simbongolon. Pasamak iti sangulo na tina kumadi tanak. Ipaninimbongol dielo, ipamamaras dielo kumadi tanak, pamagampi dielo nga puji Tuhan tu iati na pay kakusayanom idit ta kay kapud da kakito. Puji Tuhan da kayo. Nga hali piang megalidi haron lagi ka daw oilan dati orangaw dati ay sangulo na tina dat ososo po kay rogon da manginggor iti tanganak, mangired tanak no ko, anak tiri ko, anak angkat nga iri no hit sayra ko kito takodit tangondu kulom urang gaji potay ko tina po di tanak iri kapengkuro manginggor ita tanak nga ay miagalidit si pamadas. Si pamadas tokono dako kito boh. Harit naasapan no mintong it kaboboyhon da tiyod di. Eh, jadi puji Tuhan iti tina-tina ngay i makikinangod do tu sanang tamod ko kumala tanganak. Haro piakan to hit ay osadong nga puji Tuhan tu sumonong adi mimpun dat kasuabon na bayno. Ino po hit tamodon hilolo nga antakan dat aragang pay tanak. Okon ko iti nangakagayon no kamuyan iti iletong koro po. Pamamansu da kayo, paingkura mamansu ila ragang ti kakusayan katama mamansu tanak. Daho no papadasian mamansu tanak nga iya di mon tinatak. Modasya ko mon tinatak. Tu pagya it awalamak pagya igitano nga modasid angara bolongon ko angara bogakod. Modasi mon tinatak. Nga sangulo na tina asapan no pasyud ay mamansu idi tanak, mangurus idi tanak.
katai itanak pengkuro. Ok itai ngakon ko dia miagal domolohing saramput ya, om eh, nggak puji Tuhan tuh kombal kombal to kay kawaya da miagalid di. Iri no kakuaan dat lisi na po sangulunat molohing nga nada apatut tet pokomumun di tanganak. Sorohan nandad ino pohit tanggung jawab pi sangulo no tinaidi nga okon na poko isiyo minumogompi datid mantadi ragang pom hinggo di tanga gayuh tokod timpubay no. Hmm, okon na poko gogompi idi sangulo na tina iti kainani nano dati isay na kailom nongay duan tokolongon nongo tipuan ko pengkuro nga mantadit pomogompi diolo ihati na po nga ongo simbayan ongo lumis sempurna kainani nano dati. Ih, puji Tuhan. Timpu da baino iso o cabaran da tagayo kumadati mentakila tina ngai. Iati na po ginumaya tu mangungumo homolohing piakil-akil to mindahu. Pero nagitulan dat nasusukom piakil-akil lo mindahu. Bobon, may pamutung bobon. Mangurak paimbaboh ko diri likod. Mongomot. Nuno na paman nga ikamundat piakil-akil to ko dimulohing. Nga ilon ako mon kud timpu do baino no kasuway get ti pangingintarusan dati boh. Aron no di pakareja dat pejabat, isuang ke jabatan kerajaan potoy ka swasta. Toko milom miakil-akil dat may karaja. Suway pun dat manager ko. Nga mantad ko i jawatan biasa toko natihom. Toko milom miakil-akil dat may papatilambus at karajaon. Asono ngimo tiget miakil-akil ki. Komo po nga ino poit kay sisa ni sangulo na tina itanak nga patilambus kasari. Baino na pohom iti napakongonduan pero natulan da suti da patakon. Kon naku ko talu natulan, haron nag-iiduon natulan. Mosti na di may karaja ka. Jadi duo nagitulan na tanak tong kiadan no. Talutulan tong kiadan. May karaja isuang nga 8 jam. Kaguli kad sa dapon siyodok padi ay ilo numutiot ay iso ako boling kahangan dat muntak iti tina nga da timpubay no. Kada indah da gisambut kapuriman nila tanak dot niaga lila tanak ko kara. Tu harohit kaputus asaan dilod isuang dat kapurimanan na kapusen hali piaragang. Tokoy kanud mono mo manuhut dat kapurimanan nilo ragang. Pengkuro nga naritan da hitid ilo piya nga koy lahid hara kaputus asaan. Okon podid ino poy momogompi idi tanak ikamun datid amah ay paduli idi tanak. Isay no koy lo. Toko kakito. Sedangkan da iya piya sebagai molohing nga kapuriman ken aumburi nga tanda sumanu apalagi tulun da suway. Okon ko sanganak idi tanak no. Ilo no ngayit ay sorohon no po dati kaboling kahanganid pamusarahan dat sera sorohon mo. Ngano no po tada dihirid pantatamangan. Piro ginumo di tamangan dielo piro no humantamong. Sangulo nat mantamong haro tongo 5 no
kotah kagyadilo digi, haroli mo kotah da tanak katamangan di siyo. Tokoy pengkukuro di mangurus. Iya, sangulun ni tanak no nga asusa kay mangurus. Makiuhup kay di sawo. Iya mo gonsok kah mi hadi tanak nga nguyo polo mo gonsok aku kano. Mi hadi tanak nakatai may idua may idua taylo manggi karuhang. Soroho no na nga ihirip pantamangan sangulo naman tamang limot tanak tamangan. Atokay ujung-ujung nga tumingkad ka na kumaraja dat sebab pot kapurimanan na momogampi da tanak. Katingkad dangin na manasal manasal kagod nakuro magyat tinimingkad ako kana kagog nga ilo na ngay lisih da sangulo na tina. Kasapot tumingkad da karaja manangkiya da karaja sebab pot tumuguang di tanak. Nga ay purimanan di tanak turagang pugiya nga bayno nang kagayo to di purimanan no manilaan datid paingkukurohot ay koing kokoton di molohing dati da pinapagayo. Nyagal pod dahay tina yahay hopod mo gyung Pinay tokoy yodit oing gorit tumoti okon pondod makikibit tapoy tanak haro poy babo haro poy kibit suway poy piyahak-kahak. Yodi no matiri. Jadi puji Tuhan mantadet ilo na ngay pengorbanan iti sangulo na tina dat pinapagayo iti tanganak. Kausung kausung iti na dat angarato kumadi tanganak daw kadi tarato boros nga iyo di na dabo tau burus so kapiyo daharo na tanganak dat ninggorit mantadet ay pumugampidit tina dat angay saru. Iyo kayuh no matuhit ijon-ijon do rogon dot sairat iya dihat kaboboyohon da ko nga puji Tuhan tumbayan ako insanan to kano pay nakatutun da kinarahingan nga nakarati to kad ila tanganak ti tahak kinarahingan konsikaw di gagampi da kayo kumatanganak gumuno buha kayong garitan dati tumuguang ila tanganak nga sayra da kagayo haylo kakito to kadilod ay simbayan ako po siyon olihuan ni dati kayong garitan dot antakan na pinapagayo ila tanganak. Iya tiga nganak ngay mantad ko gagampi di molohing iyati nga mangonsikaw ng ikadaw. Sangkuro na ko kayong garitan diolo. Timpu da bayno kapuriman to kadim paingkukuro na wayaan dilod pinapagayo dati. Timpu bayno iya nga kitanganak. Kapuriman to kad paingkuro kayong garitan dat ay tumuguang da papagayo ti tanganak. Nga halip ya may galidi itimpu-timpu da papagayo la tanganak nga haran pakasariot ay berkat da kinarahingan, panguhupan da kinarahingan, da sayrad iyati na po nga patilambus tako dat makianod ay sakadungot kinarahingan iswangget papagayo dila tanganak. Gumuot ataguangan dati nga ino pay kataadan dati sayrad kakitad tao dila tanganak santabit tupus datid imila dati man patahako nga agampot katahak iri no kataadan no mintalang iswang kapurimanan to ko. Jadi ino podi kapurimanan dat lisih sangulo na tina kuma sangulo na tanak nga akan no ko kapurimanan di sandad nga iri no mo ti itinahak ka kinarahingan pinatahak ka kinarahingan da iswang ga ginawa iti sangulo na tina gisambot
ay inapay tina nga di nga hari kapurimanan di ulod koinsamakan miampay di tanak. Amay na dati purimonod monik timpu ikapurimanan det kaisisan no kumatanganak dada mo ta inapay tanganak idi nga sumuni o silihnon dayolod kamulakan no nga sukod. Jadi ilo na podit ragang yakoy ragang patanak purimonon na pod ay nurid kaisisan da kayo sebagai sangulo na tina iragang. Tu ay mo ti alay diri inapay kasingudan nila tambuagang saya gumayo nga suway na nakasingudan. Okon pon da tinong kolataw na di nga suway na nakasingudan. Iti na pa di ng kalahi nga bau ubat gusok na nakasingudan. Jadi purimonon na po da kayuhot ay kantakan da gumayo hilat tanganak. Harap patit kapurimanan om buringatan o dipon nga mamanaw matila tumalib. Sayra da timpubay no nga langadon to ko harot tanak kotokoro. Jadi dadamo tahara kasiwatan dat ilo ni tinahak kakinurahingan may no waya ay ralan dat papagayat tanganak miampaid kapurimanan da iri no hit katumbayaan dat pinatahak kakinurahingan kumadati manto ko paindalano mientok di karohyan da kinurahingan. Bila ku renungkan kasih Tuhan, ternyata dalam kehidupanku ku merasa terharu kan pengorbanannya, semuanya karena cintamu padaku. Dipelihara dalam kasih-Nya, Dia perhatikan kehidupanku. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhanku, semuanya karena cinta-Mu padaku. Ku merasakan semuanya tanpa Tuhan hidupku tak berarti. Syukur atas setiamu Tuhanku, semuanya karena cinta-Mu padaku. Oke, kalau sikaw dati na pagyampayan dati kanaw misisa ta kapod isang sambayang kalimupusan. Kinurahingan isong kerjaan sorga kon sikaw dat kasuabon diti insan pod. Nakaimpupusi ti kaisisan da sambayang kasuabon nakarait yahay da paingkuran ng kulisi diti sangulo na tina untuk di tanak daw. Tumbayan yahay dat agumo akantakan agumo kabalingkahangan dat muntok ki tina da timpubay no labi pondok kataguang git karait dat pangingintarusan pekerjaan dia no. Nga halip ya megaldi har no pairalan dat manu paintalango manguhup dat gisamba ino pay tanganak nga kapurimani kasari da sangkuran ng kulisi sangulo na tina kontak desyo. Om sikaw Tuhan to anuanud ay berkat ti painsusuay tina ngay gisambot paingkurop ya kantakan nga ino pailisi dilo kumatanganak nga amu opisok om papatahak ilod bobos dito sanong
mientok di karohian no kumadi tangan. Kung sikaw nagi mantadot pikaruhangan iti molohing montok itapa ngai tu kanu manahakot sakadung panguhupan kumadi karuhang di lod isu anggat ay timpu-timpud papagayod di tanganak gisambot oingganan day kapurimanan dat kainggaritan ti kagatan dat tanggung jawab iti sangulo na tina sa irad haro panguhupan mantadot karuhang medyo. Kung sikaw nagi mantadot pantamanok madahay tado dubay no moydot ay atibus kaindalanan dahay ang buru-buruan dahay bisa makasuabon na suab nga kano kaguyahad kapag yampad itimpo da mga galiti. Tinasambayang dahay isong ngaran Tuhan Yesus. Amen. Semuanya karena cintamu padaku. Bahin ako po kapiruda tako dot kasuabon da suab.